Kak Shella banyak dola selang man pet dola ibang Philip cũng nah apa cũng nè nah kamu dere ban hab ya kan dekat Meru baik lekit caklau apa ya đây là năng ngai Bang Pala na ganyan si jengking bahe mau babas ko bahe chưa hợp này cái chặt chẹt honey karyat ani ni shoot kalau kum naik kalau tak banyak nak vlogging lagi baru dem taksi ada sini Shella kita kecil bentar alung try mah saya saya tu je ni dah menu try gini apa tapi supply apa cuma cuma ni ya ner di kujung ulpon I can take ulpon sim but different nobody know honey bye sedin jangan jadi try jangan dekat channel short film hero Setiap dah tajuk awak berjeliu ha. Ani best. Ngasih best bawan tingtang tabang ngamperak hirup pada angsak saniru. Nai ku boleh pun ngamperak tak sani. Haru nama bang. Nama ba anu. Ni dia am soban be. Ma, kan dia kena ring blood. Hai bang. Hai. Hai. Kau saan cucu kau? Ani tu main hadiah saan. Saan siap. Dan dekat saan sudah. Mai. Oh, ni apa? Subang deng wancan ni. Ang pipi gampan teladu yo ikawa pehe mah.
Kisah aku nak pergi wancina. Bang. Hai tu. Terpaksa isin dengan terak syurga bang. Bisa kaya. Kayu habis nanti kayu pun tu. Kilo. Kayu ah, umang berpenang. Sendai. Tiki bridge. Bridge bones. Imaru she bones. Haki doggy. Wah, na mau. Nak mau pon. Tu. Na duk meneru melak toy dia kram sih. Dah. Tang itu. Ani mau pon. Wah, kau try. Ani tak mau pon betul. Boleh lanjut dah. Shella Village. Apa nang shit? Sini. Kimau babas. Tabaan hap nang teh banyak, jadi hang banyak bet. Sekol bet. Hap siang lagi. Apa shit? Beru, ada bom dan beru terbaik.